Futupōro tonu e te iwi I whakaeke atu etahi o ngā kaiarahi iwi take o Afrika ki te tonga, ki rungi I te marae o Hoaini Waititi I te rānei, ki te kō tui I te muka tāngata I wainganui a rātou me te iwi Māori I mua I te whakataetai ipu Futupōro o te ao. He tūhono I ngā iwi take mā te waiata. Tēnei hei tīmatanga mo te whakapakaritanga mo te whakataetai ao ka puta mai. Nō te kura kaupapa Māori o Hoaini Waititi te whakaaro me tautoko rātau I te kapa Futupōro o Afrika ki te tonga mo te roanga o te kapu o te ao. I te rā nei I tīmata tā rātau mirimiri I au ahononga. Mā te kēmu nei o Futupōro, ka hono te iwi, ka hono ngā hapu, ka hono ngā take o te ao, ngā iwi o te ao. E hara I te mea he tau hou ngā iwi take o Afrika ki te tonga ki tēnei kura. E waru tau a Ruth Manwaki e mahi ana ki Hoaini Waititi, me tana hari koa ki te kaupapa nei. I'm feeling so proud that I see myself as whānau, part of tangata whenua, and for being part of that, the Ropu that invited these different rainbow people, it's very historical, very historical. Nō reira kua mārire te āhua ki runga I te marae, engari anō mo te whira Futupōro. He tā Gardner, te karere.